kabira lya mukuru gukushendekereza umuguriso gushira muhumuza uri umuhara ashoboreye ngwishe abera taine ndwara yona ebere neteganisa amagaraje so kuyakunareze yamarayisha imushaji kugitangira kandi kuchebera nashangashika namjata atadoza nyama ishaka zaji akali na chasa nyama atkai mwana ndio bali kungana kandi mukitangi so yimukambula nokutambula kabiri natambira kinimpo ubundi yarema akwatimpo so ati yatambula ya oraleke kunkala leba mwigo waniro mubazi gwawe obukwana mitangi Joani Bagora umukamwana w'umugenzi ashoborire uko muguriso guturyagenda yaba kwatsereze akabahura hoteliho no kubegesa kukorana namani Reverend Dr. Caroni friend tata wabana bagafata ni puri chumwe chona cancer la kayunjirisi jafe ni tutajafe sako ko ngiramu ngoko mawiramu eketa pinto yabagambira na echo bushurizi mutuye na hayi Jackson nubwingi ngamusa Reverend Justy Ayibare yibembere mu mukorogu abwa diocese ya Kigezi kandi uri umbici w'ubureberezo ubu yanagiriza abakristayo ubutera rikera ku rw'umunsi ngukureka batebekanisiza amagara gabo baganyenzi anso fero mutukobe orashasha mnoga ninga tawashashana zabrete buzo bici nangwa omwegwe uzi ahabwe kipawa shikire pawapa Koka alibitara nikoka hachukua dine na rupu kwena igomhani. Hallelujah. Uri Archbishop w'Ekanisa ya Uganda His Grace Dr. Stephen Kazimba Mugaru nawe ahumurize abanyabuzare b'umugenzi turyagenda umbutumwa bwa Archbishop Stephen Kazimba Mugaru obusomero Bishop w'ubureberezi bwa Kigezi the Right Reverend Gada Kanjina His Grace asimire umugenzi turyagenda abukurwanira Ekanisa ya Uganda amwe n'ubukristayo Archbishop Kazimba agambira umugenzi turyagenda nko watangire kushomesa amakuru mu itendekere ya Uganda Christian University umwanya gwari kugira ngo gutendekere abanyamakuru benjo mu ihangere. Dr. Turyagenda Jackson was an outspoken mouthpiece of the Church of Uganda. He was the voice of the church in the most turbulent years of the whole country. Given the fact that the country had only one radio and TV station. Dr. Turyagenda akabeine rukundo abuhereza wa radio uteriho na programu ezirukwatwa ahantambi umwaka gwa 19 mugezi Dr. Turyagenda akagezaho kwiguraho radio y'Ekanisa w'irobo umbwire ubwabeire butorobe Novu government etari kirize kitekateko cyo mugenzi Turyagenda ubwa hato mu ihanga harimu radio nyingi ziri amusingi gwa Kristo kazarwe 2030 ebyo kwezi kwa mwenda umwaka gwa 1920